Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamisha go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata gore re dire reading ya rena. Reading e tlaleletša reading e la re bileng le yona maabane mo ile gore ke be ke bolela ka reading ya maabane mane be le 31 tša May 2022 mo ile gore e be bolela ka dilo tše di tlo tlhaga maabane and dilo tša gona e be bontšha gore a se dilo tše di botse mo ile gore ke boletše ka re ba bangwe ba lena le ka ba le gore you are going through some things go tšele gore go na le tše le gore di a diragala ka bophelo ba gago tše le gore ga di go thabiše di a go stressa mo ile gore mafeletšo stress o ge se ka gola e tla ba depression sa ba sa go biletša malwetši a mangwe a mohlomong ile a ka bang ile a go bolaya ka bolela mohlala ka re e ka ba le dilo tše di amana le tšhelete e ka ba le ntho e le gore e amana le mošomo wa gago mo o berekang gona mohlomong ga wa se ga wa thaba e ka ba le mohlomong e le ntho e le gore e amana le di-relationship tša gago mohlomong go na le mathata ka gare ga relationship ya gago and then ka buša go ba le molaetša wa tšwa go badimo e le gore o bo bolela ore go na le sefifi ka gare bophelo ba gago o tletše sefifi se se ntši and go ba le maele a gore o direng ke gopola ke boletše taba ya gore o kry nako ya gore go tšhaiša o nneka ka moreng ya gago o tswalele di-curtain tša gago o se ka laeta le monna la mohlagase o laete keresete fela e tšhweu o be glass of water mola and then o leke go connecta to your soul. So reading ya today e sa tlaleletša godimo ga ile maabane mo ke tšere dikgati tše e leng gore ke dikgati tša badimo dikgati tša mangelo tše e le gore di tla ba di re guida badimo ba re guida gore na ge situation e ile ka moka tsela ela ke eng le tša santse re di dire ana ba gona na ka maphelo a rena na ana ba bona disutlego tše re sepelang ka re ga tšona na. Okay, so pele re thoma ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena go semoya ka Dr. Makgabo ke le amogela tšatši la lekgono ebile ke rena ba maoto dipsineng ka reading e ke le tshwaretse yona tšatši la lekgono ge e le gore reading ya maabane e be e sa sepedišane le wena e ka ba e le gore e sepedišana le o mongwe motho o mo tsebago ka maile a nale le maile a le gore o tlo a kry-a today ge o tseba motho we a le ka ra bophelo ba gago o tseba gore this person o na le mathata le ka o tšea maele akhe o mo eletše ka ona goba mohlomongwe o mo forwardele this reading ebile ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle le notification bell gore ka mohlere uploada di-video le kgone go tseba le share di-video tša rena le batho ba le gore la ba rata ke a le leboga. Okay, ke na le karete re bitša gore ke the great teacher e re learn from spiritual experiences ore ke thute go tšwa go di-experience tša semoya ke thute ditaba tša semoya. And then ke na le the star ancestor are follow the voice of your soul. Star ancestor are o theeletše lentšu le le tšwang mo moyeng wa gago e sa boela back to mola mane ke le botša kere nnaka ka moreng o laete kerese o tšhele metsi ka ratlase ya gago gomme o connecte to your soul. Ke na le the traveler are move in a new direction o ra gore change direction ya gago ge dilo di sa go sepelele gabotse then o bona gore di ka sele di dirile o lekile change direction ya gago tlogela dilo tše o di dira ka gore di go berekele le ka go kry-a dilo tše le gore di tla go berekela. Ke na le the trader are exchange energy to create abundance gore dimpho di tle ka re ga bophelo ba re go fa ke go fega ba re motho ke motho ka batho. Okay, ke na le the guardian are shift your perception change dikgopolo tša gago. Okay, yana a re thome go bala dikarata tša rena ke tlo thoma ka the great teacher le the star ancestor learn from spiritual experience and follow the voice of your soul. The great teacher ore o tsebe gore yena o na le wena ka nako tšohle ke ka baka leo a rego ke thute ditaba tša semoya connector spiritually le mangelo a gago. The great teacher o tšwela jale ka an ancestor goba mohlomongwe a ka tšwela jale ka lenyelo la gago ga e tla go wena ore ke tla fela ke tla ka nako tše dingwe ke tla jale ka leba le letšhou le le botsana le le re tla no fela le tla ka mo motseng wa gago goba le ntše le fofa mo gaufi le wena wa sepela o ka toropong o sepela ka maoto le batšhile le a fofa mo gaufinyana le wena wa sepela o ya kae le batšhile le a fofa mo gaufi le wena
gore o tsebe gore yena o na le wena ka nako tše tšohle wa bona mathata a gago ebile wa tseba ebile wa bona gore wena ka se sebaka go diragalang ka bophelo ba gago ge dilo di sa sepele gabotse wa tseba ebile o tla ba tsebile kgale gore ka date so dilo tša di ka sepela gabotse mara eupša o re ge o ka ntheletša wa connecta to your soul wa ntumelela ke tla ka bophelo ba gago dilo tša mohuto nka go bontšha tšona mo diponong le mo ditorong ka leka go advisa ka leka go kgala ge ke bona o itšwa tseleng gore o boele tseleng the great teacher le yena the star ancestor ke ancestor wa ngwedi o tsebe gore like ge re tla ka seteng tša ditšhelete go ka kgotse le gore o ba le motho la gore go tshwere tšhelete o ka re ya o tlhotlhonya re na le go ba le bothata bo boso le nna ne ke le ka mokgwa e ke tshwere tšhelete shem ya ntlhotlhonya la mafelelo e re nspende kore go na le gore ke itše ke save nka ope ke phe leeto la o no rena ke no ya toropong le ke ntse ke tsara ke nyake selo goba ke molong le ntse ke tseba gore ga ke nyake selo ko no reka dilo tše le gore ebile di gona ka gae ko no reka dijo tše dintšintšintši tše le ke ntse ke tseba gore di gona ko no tlaleletša o ka re tšhelete la o ka re ya tšhaba gore e tla fela ge e dutše ke no tsena ka shopong ya diaparo ke no reka diaparo tše ke sa dinyakeng o kgwetse ke na diteng tše dintšintši dibeketeng tše dintšintši le re bila ke diapara le o diapara o kgwetse le ke na le kobo ile gore sale ke e reka maybe 5 years ago sale ke e apara ga tee fela mara kona ke ntse ke sa reka ke meleko dilo tša mohuto nowe ba na le go bereka gore go tshwere tšhelete o ska kgona go e saver o gopole gore go e saver ga o savele wena badimo ba ga ba fa tšhelete a bare ke savele ba re savela your coming generation ba leka gore o change generation ya gago ka ba generation ya go sokola e be generation e le gore e successful ka re ka nako tša bona le bona ba le successful mohlomongwe kwa morago ka no ba go bile le ba bangwe ba di-ancestor ba ile gore ba ile ba thwa goba mohlomongwe ba sa dira dilo ka maleba ba sa followa di-instructions tša di-ancestors tša bona ke ka baka le go kgotse le gore go thomile ka mo lapeng ka mo goba ka mo familing goba ka mo aralelo go thomile go ba le mathata a go sokola then go ba le ba ile gore kore go sokola go la re feletše bile re go tlwaela go ka rena it's part of life kore o ka re bile ra go enjoya so bona ga ba enjoy ga ba rate le ga tee ba bona wena o fela o tlhobaela nako tšengwe pala ko tshwara ke boroko ka baka la mathata le gore a ka mo monaganong wa gago o naganne tšona dikoloto tšela ga ba nyake le gate ebile ga ba rate ba bona nako tšengwe sepela o ya go kgopela kae ga ba rate ba bona nako tšengwe o tšo go kgopela kae ebile o pala le ko di bušetša dilo tšela o khutela batho ba le ba o thušitšeng ga ba rate because ba rata gore o phele ka tsela ya nnete so ka nako ngwe ga o setole o na matha ba kgona go bontšha ba kgona tla mo wena mo ditorong ba o bontšha gore šomiša tšhelete gabotse bea tšhelete o save tšhelete o mara go se connected le bona go sa ba acknowledge go sa rapele ba ka se kgone go tla wena mo diponong ba tla ba go bontšha gore nko save ka nako ngwe ba dira so ba se ba tseba gore na ka date e so go tlo direla 1 2 3 ene ba tseba gore ntho e tlo affect ene ba nyako go bona o lla ga ba nyako go bona o nyamile ka re go lla go nyamile go rapela ga o kgone go connecta le modimo le mangelo a gago so ba le ka o thuša wena ba le ka o thuša your coming generation ye le gore le bona e sa le generation ya bona ke leloko la bona so molaetša mogolo mo go tšwa go bona ba re connecta to your soul ka mokgwa ke boletše ka ona maabane ka re fela o dula kore at least once a day ke ra 15 minutes to 30 minutes of your time ka nako ntšhe re boa meberekong re thoma ka dipitša ra fetša re dula kwa tv ra lebelela tv until re potuma go tloga mola tv re tsena mapaeng re ya ka boroko motho a ke phena ka gore a no nna ka kamoreng ya ga a itee a connecte spiritually le badimo ba gage okay and then ke na le the traveler le the trader ba re move in your direction ba buša ba re exchange energy to create abundance mo molaetša mogolo o tšwang go mangelo a gago ba re ga o bona gore dilo ga di go berekele e ka ba le mmereko le gore o bereka mo gona ga o thabe kore mmereko ga o thabiše le ga tee every day go swantse o tsoge wa lakalela ga e le sontaga go sa o ya mmerekong ka monday o setse o lakaletše gore etse o sa setse ke ya kua lefelo le le ke sa le ratego ba bona gore wena ga wa thaba mo leng gona ba bona
ke ka fao ke lebaka leo ba rego le ka go nyaka mebereko e mengwe ga ba re resigner e re go le gana mowe o sa go ratego o no fela o applyela mebereko e mengwe ka montle ka moke goba o lebelele gore okay nna ke studišitše ntho e so a kere ene ke bereka mmereko mosene mmereko ga ona po nthabiša e re o sa le gana ka mo mmereko nowe o sa na le nako o lebelela gore na ke ntho e le gore o ka e studiša e le gore mmereko ona o ka o thabiša then thoma gane jalo o seke wa re ke tla thoma neneng thoma gane jalo o registare le di-college tše di itseng mo e le gore o ka kgona go kry-a certificate sa yona thuto ene la e le gore wena ya go thabiša gomme ka sona certificate seo tše tleng o tla ba le diploma jalo le jalo gomme wa tla go kgona go nyaka mošomo e le gore wena wa go thabiša okay o ka no ba ile gore motlho mongwe o ka no ba o se kgone go tsena sekolo go fitlhela dithutong tše dikgolo a kere mara ge e le gore o bereka mo e le gore ga wa thaba le ka go applyela go gongwe o ntse o sa le ka mo mmerekong nowe o seke wa tlogela total ka gore ona mmereko nowe le ona o file ke badimo ba gago o file ke mangelo a gago ke ka mokgwa e le gore wena di-blessings tša gago di tla ka gona go ka no resigna ntle le permission ya bona ba tla nyama ene ba tla boela morago ba sa tlhola ba sa go fa selo wa thoma wa sokola so ba buša ba re le ka o change dilo tša gago ba bolela kudu ka the trader ba bolela kudu ka thuto e ka ba ile ya gore o ya ka sekolong wa ke thutela ntho e itseng a kere and then thuto gape ke ene le ya gore le gona o ke thutela matsogo mešomo ya matsogo go bona gore wena ntho o e ratang ya matsogo ke itseng goba you are good ka dilo tše di itseng tša matsogo dira jalo go ne ba ba motho o rata mechanical go lokiša dikoloi ga rate mechanical e la gore yena a studiše mechanical a sepela e bereka company e itseng maybe a bereke as eng technician goba eng o rata go mo e le gore yena o tla ke bereka ka matsogo so go na le batho ba ntšho ba ile gore o ka ya go bona ba ya ba go ruta mošomo owe and then go sasa wena o tla kgotsa o butše pleke ya gago o butše workshop ya gago mo e le gore o tla ba o lokiša dikoloi tša batho ba bangwe ebile o ruta batho ba bangwe kore mo the trader le the traveler ba go botša ka thuto so go na le mbereko mentši ya matsogo e le gore o ka e dira go ba le motlho mongwe kgotse le gore wena o rata mmereko wa carpentry kry-a mo e le gore ba ruta dilo tša carpentry o yo ke thuto o ka ba o rata mmereko wa go roka sepela mo e le gore o ka ya gona motlho mongwe e le gore wa šoma kae it's fine o se ka tlogela mmereko e re ka di-weekend o yo mo e le gore ba ka o ruta gona and then wa tsara every Saturday ke ya kae ba nruta mošomo le wa go roka ka lena matšatši ke tlo ke thekela motšhini wa ka then le nna ka thoma go roka ka rokela batho then ge ke bona gore business ya ka ya gola then ge e le gore ke rata go resigna kwa mmereko la kwa berekang then already ke setse ke thomile business ya ka ebile ke tlo kgona e sa tlo gola ka ba ka kgona le go hira batho ba bangwe ka thuša batho bangwe ka mešomo so go na le ba bangwe batho ba ile gore ba rata art ba tseba go drawa o ka no ba o le mošomong wa gago e re ka di-weekend go sa bereke o ke thekelelo tša go drawa gannyane gomme o thoma o drawa dilo tša gago ka di-heritage day kgwetse le gore kae go na le function e itseng rwala dilo tše wena o di draileng o yo rekiše kua le ka sebe ka di-heritage day ka di-weekend wa rwala dilo tša gago tšeo le gore wena di-paintings tša tše di botse tše le wena o di draile wa ya gana molamolong goba even online o ka direkiša then ke tšhelete ke letseno le a tsena ke ntho la gore o seke wa dula fase wa lebelela gore ke bereka kae mo e le gore badimo ba gago le bona ba go file dimpho tše di itseng ba go file di-gift tše di itseng gift ya kgona go drawa gift ya kore ya kgona mmereko wa carpentry gift ya kgona mmereko wa mechanic gift ya kgona mmereko wa painting goba mmereko mo meetseng goba ba bangwe le bana le yona gift o kgotse o rata farming too much o ka no ba o sena ploto mo ka yang wa lema gona mara o ka bolela le batho ba community ya lena la kry-a space nyana mo le ka se kry-ang gona gomme la thoma go jwala goba gana ka mo lapeng la gago wa thoma ka gona wa ke jwalela merogo ya gago mola wa tsa gore wena go nyaka di-vegetables ga o sa ya dishopong o na le tšona ka mo gae wa tseba gore tšhelete ya gago e tla reka tše dingwe and then wa tseba gore ge e le di-veggies tšona o na le tšona ka mo lapeng la gago modimo o re file naga o re file mabu a e leng gore a fertilized soil modimo o re file le dienywa o rile jwalang
le buneng le pheleng ka tšona. Yona merogo ene la ke dijo tše di botse tše di a nyaka ka ra maphelo a rena. So ka the traveler le the trader ba leka go ntšha ka re ga situation ye le ya mathata a tšhelete goba situation ya mmereko le gore wena ga o rate goba ka ra relationship e le gore wena ga yo go berekele le ka o nna fase o leka go solva mathata a gago ka ra relationship ya gago go bona gore mo ebile o ka se dule go lokile go na le gore o nna the next coming 30 years or 50 years ka ra relationship e le gore ga yo go berekele e go tshwariša stress tšatši ka tšatši o feleletša kae pheletšo ya gago e tlo ba malwetši pheletšo ya gago e tlo ba lehu le 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 tlo tla before time. So go bona situation e sa o berekele e tšwa ka ra situation yeo le ka go kry-a dilo tše dingwe tše e le gore o ka di dira ka ra bophelo ba gago tše e le gore di ka o tlišetša lethabo ka ra bophelo ba gago ge e le mathata a tšhelete a ka snapa fela same day goba same time a tla tšea nako kudu e le gore maybe ke debit orders tše le motlho mo lotšana ntlo tša boma 5 years 7 years jwale le jwale mara o ka se no lla for 7 years every month ke wena wa lla no ke ra solution to the problems le ka go dira se sengwe o bone gore okay ga ba tšea ka kua at least mara nna ke tla kgona go phediša bana baka ke tla kgona go support bana baka ka re ge o setse o na le mathata e ka mathata a tšhelete e ka mathata a maitseng ra tseba gore mathata le re bua le yona ka mo gae ene re diang ra tšholela godimo re potliša dipelo tša rena godimo ga ba lapa la rena go boa gae o kwatišitše ke tšeo di o kwatišitše ge ngwana a re mma 1 2 3 o setse o kwatile ngwana o ka mo fetola ka mokgomong ngwana o la ga a tsebe le wena go dira sewe ga o dire ka bomo ke mathata ale a o dirile gore o fetole ngwana o la ka tsela itseng then go ra reng o just stressela sa gago o se diang o se transferela go ngwana o sa ya sekolong ngwana ntho ile sa le mo monaganong wa gage ngwana ga se a thabe ngwana then ka sekolong ga ba ruta ga di sa tsena ka baka la stress se ile gore o se tšere go wena ka mo gae wena o se tšere from batho ba dikolo tše bantši ba go founela ba nyaka ditšhelete tša bona. So badimo ba re ra tseba ebile ra bona mathata a gago re tlo go thuša bolela le rena re tla go thuša ga ba gane ene ebile ba tla go wena ka ditoro goba ka yona intuition ba o fa di-ideas ka go fapana ka tšona dira so gore o kgone go tšwa ka ra situation e le gore o ka re ga yona. ene ke a buša gape ke na le the guardian e re shift your perception ba re tšhentšha megopolo ya gago tšhentšha ka mokgwa o gopolang ka gona ge e le gore wa bona gore dilo tše ga di go berekele why o stika mo go tšona le ka go tšhentšha dilo kore kgati e bolela ka mešomo e bolela ka go dira di-decisions good decision making and ebile e bolela ka gore go kry-a solution to your problems ke ntho la ke boletše mabane ka re problem engwe le ngwe e na le ya fela e na le nako ya yona ye le gore ya fela ka bolela ka re mathata ka mehla a khosa ke rena batho so gore ke rena batho re sante re make sure mathata ke a fele. Okay ke na le action ka buša ka ba le purity go ka gopola kgati ya tšamane go wena le kgati e be go bolela ka darkness e bolela ka lefifi ka ra bophelo ba gago so mo today ba bolela ka taba ya purity go yo connected to your soul moya o mokgethwa o tloga kua godimo o etla mo mmeleng wa gago o tsena ka re ga mmele wa gago o kopana le soul ya gago o tliša letsago ka ra bophelo ba gago so di-negative energy tšela di a sepela gobane di tšhaba seetša bathakati ba tšhaba seetša di-entities di tšhaba seetša so the only way wena ya go lwa le those negative energies the only way ya go tloša lefifi le ka ra bophelo ba gago ke through connection to your soul o acknowledge badimo ba gago le mangwelo a gago o rapele o bolele le badimo ba gago ene ba buša ba re tšea action ke nako ya jwale ya gore wena o tšee action o leka o solva mathata a gago o swanetše o thome gane jwalo o seke wa re ke tla dira neneng thoma gane jwalo. Ke na le karata tše pedi tša go the mother earth yena are patience are I am patience born of wisdom for I know what you shall be I wait for your readiness I shall never tire of encouraging and believing in you your soul is held in my hand. A re yena ke yena patience a re yena ga a fele pelo le ga tee so yena o emetše gore wena o mo acknowledge o mo amogele ka ra bophelo ba gago o ke thute go rapela o ke thute go bolela le badimo ba gago
bona ba go emetše. Ene ebile a bolela a re yena o tla tšwela pele go go encourage, go kgothatsa gore o dire dilo tše di botse, ebile o tla tšwela pele go go believer mo go wena, go tshepa gore one day o tla change, wa ba motho e le gore badimo ba banyaka gore o be ka gona, o tla change, wa thoma o bolela le badimo ba gago, o tla change, wa dira ka mokgwa ba go botšang ka gona. Ka nako nka setse ke boletse ka re ba tla mo ditirong ba go botša gore o ska dira so. Nako nngwe ga re ba theeletše dilo tšela ba lego re se ke ra di dira, ra di dira, maphelo a rena a thoma a hlakahlakana. A re yena o tshwere moya wa gago ka mo diatleng tša gagwe. So molaetša ke molaetša mo botse. Already ba se ba boletše ba re connected to your soul, connecta spiritually to your soul, o connecte le moya wa gago. Go connectile le moya wa gago, a re moya wa gago o ka mo diatleng tša gagwe, ke the mother earth, ke the universe. Moya wa gago o ka mo diatleng tša gagwe. So ge e le gore moya wa gago o ka mo diatleng tša gagwe ene wena o connectile to your soul, obviously gore a re wena o tla bo o le ka mo diatleng tša gagwe, gore a re wena you are protected. The mother earth will protect, the universe will protect, modimo will protect, mangwele a gago le badimo ba ba dirang wa go protect. A gona selo se sempe se se tlatlang ka bophelo ba gago, se se tlatlang sa go thatša or sa go dira ntho empe, ka gore already go na le purity, go na le lesedi, go na le kganya ka bophelo ba gago. And then ka the abundant blessings ba re your concern are felt in my heart. Mathata ka mokana ga ona ba tseba, ba bona. Any and all problems, the material and the spiritual, are within the realm of my interest and power to resolve. Be peaceful, my blessings are with you. O tsebe gore mathata ka moka e le gore o ka re ga ona ba bona, whatever you're going through ba bona badimo ba gago le mangwele a gago. So mother earth a re yena o tla go thuša ebile o tla go fa maatla a go resolva mathata a gago. A re o be peaceful, gore o be le khutšo mo moyeng wa gago, o nyaka khutšo, ga nyake ntho e la gore wena ka mohla o swantše o robale mathata le a thoma o kitima ka mare a tlhogo, wa tsa keng ga o sa ipshinele ka boroko ebile ga o sa le ra toro tše di botse, o ne phela o le ra di-nightmares mowe, o phela le ra o kitimišiwa jalo le jalo. Ka baka la gore ge o se peaceful, automatically o dirang o bula lebati la di-negative energy gore di kgone go tla di o kry ka speed, mare go le peaceful di palela ke go tla. A re o tla go fa di-blessings ka nako tše tšohle. Ke a le leboga ke reading e botse, gomme ke a le leboga dipshineng ka letšatši la lena.